گوش کنید ای عزیزان، یک روایت می کنیم. قصه ای را بر شمایان هم حکایت می کنیم. در چله تابستان در گذری عارف جان، برای دو دل داده بود یک روزی فرخنده. محفوظه و عبدالله شدند مادر و دادا، تولید بشد یک پسر، نوری دل و هم بصر. نام نهادند صنعت تا شود با معرفت. همین طریق قهرمان لوحه ما صنعت محمدیف سال 1940 سنه 27 ایون در گذر عارف جانبای شهر سمرقند در عائله آموزگار عبدالله محمدیف و محفوظه شهید و به دنیا آمده است. اما وقتی که او همگی 1 سال داشت و از عالم و آدم حالا بیخبر بود، جنگ خانمان سوزی ضد فاشیسم پدرش را بود. چون دیگر کودکان آن دور کودکیش با دشواری های دوره جنگ و بعد جنگ گذشت، زیرا آخرین مکتوبی که از پدرش آمده بود سنه 23 سپتامبر سال 1943 بود. اما مادرش محفوظه شهید و که از عائله شخصی با معرفت مدرس نامی اعظم خان شهیدی بود، تمام عمرش را برای یگانه جگربندش، حیاتش، نشاطش یعنی صنعت جانش بخشیده است. او هرچند در سن 19 سالگی شوهرش را به جنگ گسیلانید و او را بای داد، اما دیگر باره ازدواج نکرد. وی برای فرزندش هم رول پدر و هم رول مادر را می بازید. می کوشید تا فرزندش را خوب خوراند و پوشاند، تعلیم و تربیه خوب دهد تا اینکه از بچگان پدردار کم نباشد. به این سبب به خواجگی جماعتی قهرمان ناحیه جانبای به کار در آمد و حتی از ناعلاجی تحصیل را از کرسی 3 دانشگاه دولتی سمرقند ترک کرد. صنعت که بابای و بیبی پدریش بر وقت از عالم گذشته بودند، با مادرش در حوله بابای مادریش اعظم خان شهیدی که شخصی با معرفت بود زندگی میکرد. بابایش او را خیلی دوست می داشت، چون که نبیره از همه کلان بود و به تعلیم و تربیه وی اعتباری خاصه می داد. این بود که سال 1947 صنعت را به سابق مکتب رقم 5 ناحیه سیاب شهر سمرقند که امروز رقم 27 را دارد برد و به معلمه اولین از چولپای و سپارید. صنعت در برابر آنکه یک بچه نهایت شوخ و چست و چالاک بود، در کارهای جمعیتی مکتب فعالانه اشتراک میکرد. حتی چند سال وظیفه رئیس کمیته خوانندگان مکتب را به عهده داشت. سال 1957 مکتب را ختم نمود، اما از سبب آنکه در اتستاتش یک بهای 4 از زبان روسی داشت، به گرفتن مدال مانع گردید. سال 1955 صنعت با مادرش به حوله پدریش که به 3 قسمت شده بود کوچیده گذشتند. وی که از خردیش طبیعت را خیلی دوست می داشت، بعد ختم مکتب در انتخاب مکتبی عالی به یک قرار آمده نمی توانست. این زمان نیز بابایش به یاریش آمد و او را همان طوری که به مکتب میانه برده بود به دانشکده کشاورزی سمرقند برد. صنعت امتحانها را با موفقیت سپاریده به دانشکده داخل شد. از استادان بزرگ مانند سلیم واحدوف، نیکولای بدانین، ارخانگلسکی، وینگرادوف و دیگران نازکی های ساحه بیتاری را به خوبی از خود کرد. پس از ختم دانشکده کشاورزی سمرقند باشد، او را با راحت به پژوهشگاه زئولوژی و پارازیتولوژی اکادمی علوم تاجیکستان فرستادند. دیر نگذشته به مدت 2 سال، سالهای 1963-1965 صنعت محمدیف به مسکو به لابراتوری گلمنتولوژی که سرورش عالم مشهور جهانی اکادمیک کنستانتین سکریابین بود رفت و تجربه آموز تحقیقاتچی لابراتوری گلمنتولوژی اکادمی علوم سابق اتحاد شوروی گردید. از بسیار پروفسور و عالمان ساحه سبق گرفتن، به بسیار اکسپدیسیه های علمی اشتراک کرده تجربه آموزی نمودن نصیبش گردیده است.
سال 1963 اعضای جمعیت گلمینتولوگ های اتفاق شوروی گردید و با توصیه شورای علمی گیلان به تاجیکستان برگشته به شعبه اسپیرانتورا داخل شد. با اصرار مادرش 5 آگوست سال 1967 در سن 27 سالگی به مسلم محمدی‌اوا خانه‌دار شد. مسلم خیلی جوان بود. بعد ختم صنف 11 دانشجوی فاکولته بیولوژی دانشگاه دولتی سمرقند گردید. عائله جوان وقتی که به تاجیکستان برگشتند با همدیگر فهمی و حرمت و احترام بین یکدیگری به تمام دشواری‌های زندگی برداشت کرده پستی و بلندی‌هایش را آمیرانه پسی سر نمودند. هر یک دختری که عاجزی که به دنیا می آید البته وی کلام می شود، مکتب‌های میانه تمام میکند، به دل آرزوهای خود را دارد. 67 سال توی ما شده گذشت. مادرشون هم گفتن که پسرم خواندگی باید کلینم البته خواند. در آمدیم هم خیلی کده انویرسیتی شعبه غایبانه فاکولته بیولوژی و همه خیلی زندگی دوام کردن گرفت. تمام انویرسیت بر خوانده استاده بودیم. دویم کورس تمام کردیم که بعد این کس که دوشنبه به کار میکردم بعد دوشنبه ما کوچ بار کردیم. البته هر یک خیلی عائله دشواریش هم از رضای نغزش هم از تلخی شیرینیش از زندگیه. من این کس هم خیلی یاری میدادن. من فرزندوی من کلان کردم به خیلی دشواری ها بود. همیشه پس سر کرده یک زندگی راه ماندیم. خدا با شکر 6 فرزند دارم، 6 هم دختر. همیشه خواندیم. من همیشه خواندگی معلوماتی عالی دارند. 16 تا نبیره داریم، 12 تا پسر، 4 تا کش دختر. همشون خواندگی خدا با شکر. من حاضر نبیره 5 نبیره کلین دارم، 7 ابیره دارم. سند محمدی‌اوا سال 1969 با مشقت و زحمت‌های زیاد رساله نامزادی را در موضع گلمینت‌های چاروایی شاخدار و قطاس در تاجیکستان با موفقیتانه حمایت نمود. من وقتی که انستیتوت زوالوژی و پرستالوژی اکادمی ایمها که وقتی که رفتم معلم خیلی نه من رو پیشواز گرفتم. من که معلم جوان بودم در این ساحه نه آنقدر تجربه با کار داشتم. با معلم هم صحبت کردم و از معلم پرسنل شدم که معلم به من همین موضوع پیشنهاد شده. من خواستم که شما فکرتان را آیدین گردانید. معلم به یکم جدالگی به من گفتند که معلم شما در انتخاب موضوع خطا کردگی نیستید. موضوع به نهایت موضوع مهم است. من در نظر دارم این آید سیرکوز چاروای کلان شاخدار و قطاسوی پامیر بود. گفته های معلم که من در دلم گرمی پیدا شد و من بعد یعنی که علاقه ما با معلم یعنی که نزدیکتر شد. در هر یک هفته یک مرتبه 2 مرتبه با معلم با میخوردیم. هر یک کتابی که معلم پیشنهاد کردگی است نوشتگی است امروز فرض کنیم ما همچون یک برای تعلیم دادن برای تعلیم و تربیت دادن دانشجویان استفاده میبریم. کتاب‌های همچون منبع علم. مخص آن زمان محرری روزنامه دانش میفهمد که صنعت محمدی‌اوا از سمرقند است. خواهش میکند که مقاله ها نویسد تا اینکه در روزنامه چاپ کنند و این واخوری باعث رابطه صنعت محمدی‌اوا با مطبوعات گردیده است. زیاد از 200 عدد مقاله های علمی عامه‌باب و ادبی بدیعی وی در مطبوعات دوره چاپ گردیدند. صنعت عبداللهویچ محمدی‌اوا اولین بار وقتی که بعد چند ساله فعالیت در تاجیکستان به سمرقند برگشتند و در مکتب‌های عالی اینجا کار کردند. همیشه با روزنامه تحریریت رابطه خوب داشتند. خصلت خوبی آن کس همین که هر چیزی که می آفریدند یا که می نویسند فکرشان با محاکمه عموم یعنی با واسطه روزنامه تلویزیونی و دیگرشان پیشنهاد کردند. طرفدارش بودند که این برای خواننده های روزنامه ها برای عموم سمرقندیان یک پندآور چیز است. سند محمدی‌اوا از زمره آن نفران است که عمر عزیزی خویش را صرف علم نموده است.
дар давоми чанд соли дар тоҷикистон зистану фаъолият доштан мудом бо тадқиқотҳои илмӣ машғул буд. иродаи мустаҳкамаш ки шояд аз модараш ба ирсият гузашта бошад, аз машаққату меҳнат ва заҳмати олимӣ наҳаросидан, баръакс сӯи мақсад ҳаракат намуданро омӯзонд. дар натиҷа соли 1986 рисолаи докториро дифоъ намуд. зиёда аз 200 адад кори илмӣ навиштааст, ки дар рушди соҳаи биология, экология ва зоология саҳми арзанда доранд. дар бораи Санат Муҳаммадиев ман бисёр сухан гуфтанам мумкин, лекин ман дар як масъала истодани ҳастам. дар бораи Самарқанд китобе аз нашр бироварданд ки он экологияи Самарқанд ном дорад. ин китоби майда не 20 ҷузъи чопӣ дар бораи нигоҳ доштани мувозанати экологӣ дар Самарқанд китоб нашр шудагӣ. чӣ тавре ки мо медонем ин кас забони ҳам ӯзбекӣ, ҳам русӣ ба самарқандиҳо хос, ҳам забони модаришон чоҳодикиро бисёр аъло медонанд, лекин китоб ба забони тоҷикӣ чоп шудааст. ман ҳама вақт барои доираи васеъ хонандагонро зиёд кардан китобро албатта ба забони русӣ, ба забони ӯзбекӣ, ба забони ҳатто англисӣ чоп кардан дар кор. чунки масъалаи экологӣ имрӯз дар дунё ин масъалаи якум, ин ҳаёту мамоти мо мебошад. ман барои ҳамин ин китоба бисёр мутоила кардам. меҳнати зиёде сарф шудааст барои ин китоб ба дунё омаданаш. барои ҳамин ман ташаккурҳо мегӯям ва аз хонадони худам якумаш миннатдорӣ изҳор мекунам ки дар бораи Самарқанд чунин як китоби як иқтидорнок, пуриқтидор нашр гардидааст. вақто ки инқилоби илму техника рӯй дод, таъсири манфии инсон ба табиат ҳамчун омили антропогенӣ назаррас гардид ва илми экология арзи ҳастӣ намуд. Санат Муҳаммадиев низ чун инсони поксиришт ба вайроншавии экологияи ватани худ бетараф буда наметавонист. аз ин рӯ борҳо дар ин хусус тавассути васоити ахбори оммавӣ баромадҳо намуд, пешниҳодҳои худро дод ва асарҳои илмӣ оммабоб эҷод намуд. арбоби илм, профессор, академики Академияи фанҳои Турон Санат Муҳаммадиев барои рушду нумӯи илмӣ ҳам ҷумҳурияти Тоҷикистон ва Ӯзбекистон як саҳми муносиб гузоштанд, чунки ин инсон ба ибораи дигар гӯем ин олими арсаи покӣ ҳастанд, олими илми покӣ, яъне илми экология ҳастанд. ва чизи дигаре ки имрӯз дар арафаи ҷашни 80-солагии ин кас боиси хушнудӣ аст, бояд бигӯем ки китоби дигари ин кас, китоби мукаммале ки доир ба ҳаёти ин кас, доир ба зиндагии ин кас, китоби ҳаққи нону намак ба наздикӣ аз чоп баромад. ва ман хушбахтона гуфта метавонам ки дар ин китоб тамоми ҳаёту фаъолияти устод дар инҷо дар ин китоб акси худро ёфтааст. чизи муҳимтарине ки имрӯз мо дар бораи устод Санат Муҳаммадиев мегӯем, ин инсон барои покии шаҳрамон, барои ободии диёрамон ин кас тавсияҳои методии худро, тавсияҳои илмии худро пешниҳод карданд дар бораи барпо намудани боғҳо, дар бораи аз нав бунёд кардани он боғҳое ки давраи Амир Темур буд, чорбоғҳое ки дар Самарқанд мавҷуд буданд, таклифҳои зиёд баён карданд. ва дар ҳамин ҷо бояд ҳаминро ҳам гӯем ки барои дар Самарқанд ташкил кардани боғи экологӣ, барои ташкил кардани боғи ҳайвонот ва дигар таклифҳое ки ин кас ба миён гузоштаанд дар саҳифаҳои рӯзнома чоп шуданд. Санат Муҳаммадиев ҳамчун арбоби шоистаи илм бо якчанд ордену нишонҳои сарисинагии ҳукумат сарфароз гардидааст. вақте ки мо оиди ҷашни 30-солагии рӯзнома Овоз Самарқанд маводҳоро ҷамъ кардем, гувоҳ шудем ки Санат Муҳаммадиев аз ҳамон солҳое ки Овоз Самарқанд нашр шудаасту то имрӯз масалан фаъолияташа пеш мебарад, аз ҳамон солҳо то имрӯз ҳамқадами замон ҳастанд, ҳамқадами демак журналистон ҳастанд ва ҳар мақолаву мақолаҳои илмию оммавие ки масалан ба рӯзнома тақдим мекунанд ва мо эълон мекунем, албатта яъне ки натиҷаи худро мебинад. масалан хонандаҳо фикри худро мегӯянд, баҳраманд мешаванд. худи моям албатта аз чанд маълумотҳо баҳраманд мешавем ва ин маънои онро дорад ки Санат Муҳаммадиев на фақат чун олим, балки чун адиб, ҳамчун эҷодкор
то имрӯз барои пешрафту барои беҳтар сохтани мазмуну мундариҷаи рӯзномаи Овоз Самарқанд саҳми худро соҳиб ҳастанд ва аз ҳамин сабаб Санад Муҳаммадиев аъзои ҳайати таҳририяти рӯзномаи Овоз Самарқанд мебошанд. олими шинохта агар дар олами илм бо тадқиқоту кашфиётҳояш шӯҳратёр бошад, дар ҳаёти иҷтимоӣ байни мардуми оддӣ бо оилаи намунавияш обрӯю эътибор дорад. зеро Санад Муҳаммадиев бо ҳамсараш зани оқилаву доно Мусаллам Муҳаммадиева, ки дар тамоми пастию баландиҳои зиндагӣ муттакояш буд, 6 нафар духтарро тарбияи хуб дода соҳиб маълумот намуданд, ки имрӯз ҳама соҳиби оила буда дар ҷамъият низ ҷои худро ёфтаанд. Падарам дар оила ҷудоям меҳрибон, духтароя ҳам хеле тарбия мекарданд, ки он касе ягон марта авози баландашона мо нашундем. Як марта ҳамто нигоҳ кунанд, мо уже мефаҳмидем, ки дадем ҳам хеле маъқул нашуд ин кори моҳон. Хонаба будагӣ муҳит, хонаба будагӣ зисти ҳаёт, ин ҳамеш моҳон ба ибрати калон. Ҷудоям ибрати калон, моҳон ҳаминоя зисташона, ҳаминои қатиштаги оила бариҳошона дида, ҳамин муҳит ба тарбия кида, ҳамин муҳит ба калон шуда ҷои худа ёфтем. имрӯз олими маъруф, доктори фанҳои биологӣ, арбоби шоистаи илми Тоҷикистон, академики Академияи Турон, устоди даҳҳо нафар олимони ҷавон, инсони дарёдил, профессор Санад Муҳаммадиев дар ҳалқаи ёру достон ва наздикон ҷашни мубораки 80-солагиро таҷлил доранд. дар Самарқанд донишманд бисёр, аммо онҳое ки муаммоҳои зиндагии имрӯзая, проблемаҳои муҳимтарини зиндагия, мисли ин кас амиқтар медонастагӣ ангушшумор гум хато намешавад. Экология на танҳо дар Ӯзбекистон, дар дунё муҳимтарин масъалаон бадал гаштагӣ аст. Чизи аз ҳама ба ман зиёдтар маъқул шудагиш ин китобчае буд, ки дар бораи вазъи Амонқутан навистанд. Амонқутан бисёр ғорҳои аҷоибу умуман дар олам як ваи нотакрор буданаша аз китобчаи ҳамин кас ман дарёфтам. ҳақиқатан одаме ки Санад Муҳаммадиев дилашон ҷонашон барои ҳамин тозагии обҳаво, барои экология месӯзад. баъд ин кас экологияи масалан табиия бо экологияи дохилии инсон вобаста медонанд. яъне инсон тоза бошад агар аз дарун, вай масалан ба табиата тозагишам эътибор метиҳад, дар хонаводаам вай мекунад. яъне ахлоқу масалан экология бисёр ба ҳамдигар вобастагӣ дорад. умуман идеяҳои аҷиб, идеяҳои бисёр барои халқа пешравиш хизмат мекардагӣ дар асарҳои Санад Муҳаммадиев бисёр аст. ин каса мо дӯст медорем барои он ки патриоти ҳақиқии Самарқанд аст, дилсӯзи ҳақиқии Самарқанд аст. агар ҳамин хел одамо зиёдтар бошад, агар Самарқанд ҳақиқатан ба биҳишт бадтар мегардад. садбадарон ҳаким боз мақолаҳои зиёд нависанд. тавре ки устод Санад Муҳаммадиев бо ватанаш, бо зодгоҳаш, бо Самарқандаш мефахрад, дар навбати худ Самарқанд ва самарқандиён низ бо чунин родмарди бузургаш ифтихор дорад. ин аст ки дар ин айёми шодию нишод, ҷашни мубораки 80-солагӣ, ҳар кас мехоҳад устодро табрик гӯяд ва ниятҳои некро барояш иброз намояд. اون کسا مطبوعات و واسطه اخباری عمومی و محبتشون است کرده بریم زادروزشون هم در همه روز که ما روزی 27 هم روزی واسطه اخباری عمومی هم زادروزی اون کس یعنی برای اون کس در یک روز 2 عید میشد. من استاد رو عالمی معروفی سمرقندی سند عبدالله رو با این صحنه عمر پربرکاتشون صمیمانه تبریک میکنم. با اون کس عمر دراز
و هر تنی صحت آرزومندم. همین خیلی که ما پیشتر میدونستیم اون کس همیشه در جستجو در ایجاد بودن، همین خیلی دوام دهند. باز خداوند چقدر که عمر داده بوده است برای نیت‌های نیکی خود را عملی کردن، آیه‌های خود را نوشتن. خدا اون کس به قوه و الهام ایجاد دهد. من هم از نام خودم شخصا از نام اویلامون این کس رو با این جشن مبارکباد میگویم. میخواهم که این کس با بسیارتر و بسیارتر همون آنچه که در دل دارند همین حیاتی گردد. کتاب ها بسیار نشر نمایند، چونکه اکولوژی حقیقتا با کلمه اکولوژی جواب میداده که انسان، من حساب میکنم این کس همین آدم میباشند. ساق باشند، همه وقت سلامت باشند. خیلی که میگویند انسان پاک ضمیر، انسانی که تمامی حق مادر را میداند، حق وطن را میداند، حق جمعیت را میداند و او میخواهد که تمامی سیاره ما پاک باشد، سیاره ما بیولوژیش باشد. این گونه انسان دائم دل حساس دارد، دل پاک دارد. بگذار که عمرشان دراز باشد، برای جمعیتمان، برای مردممان با سالهای زیاد خدمت کنند. جشن 80 عمر مبارک و در زندگی بگذار که باز به قله‌های بلند علم رسند. امروز معلم به سن 80 مثلا قدم گذاشته هستند. دیگر من از شخصا از نام خودم و از نام کل اون شاگردانی که معلم را از نزدیک میشناسند، معلم را 80 سالگی تبریک میگویم و خواهش دارم که معلم هیچ وقت یعنی که روز کم رو نبینند، درباره سر فرزندان و نبیرگان باشند. امیدوارم که در آینده اون رابطه‌ای که ما داریم با قوی‌تر میشد و همراه معلم ها کار میکنیم. من از صمیم قلب امروز یوبیلرمون رو صنعتخان محمدیف رو صمیمانه از نام تمام اولادی شهیدی رو تبریک و تهنیت میکنم. الهی همیشه صحت سلامت باشم و ما انشاءالله در همین جا حالا باز هم یک بار نشست تشکیل میکنیم و یاد آنها رو میکنیم که استادی صنعتخان محمدیف بودن، دولا نرزقولوف، اکوبیر ادهاموف، نرزولویف، نمونوف، بهاودینوف. اینها همه در اینجا هر سری چند وقت نشست تشکیل میکردن، صحبت ها، مذاکره ها و مباحثه های بلند علمی در همین جا برگزار میگشت. در همین محیط صنعتخان محمدیف تشکل یافتند. سند عبدالله اشکتی مون حقیقی اکاوکا فرمان اگر تاقوی جمع باشه مگر حقیقیش اکاوکا، چونکه مون در یک خاندان بچگانه گذراندگی بعد چند سال بینید که من اشرف خان مون دکتر نوک پروفسور درجهش پر رسیدن. اینا زمینش به البته مهنت می‌دارد. من امروز روز خورسندی، روزی که سند محمدیویچ به سن 80 ساله در آمدن. با این جشن من از تحت دل اوکام رو تبریک میکنم. سلامتی در پیری، قوت در عائله تینجی و همه آسایشتگی دنیا را میطلبم. من این کسب عمر دراز، صحت سلامتی، باز 90 100 به درون الهیم حضوری همین بچه هاشون بینن، نبیره هاشون بینن. من امروز پدر مهربانم ارباب شایسته علمی تاجیکستان پروفسور سند عبداللهویچ 80 سالمشون از تحت دل تبریک میکنم. من حاضر خدا با شکر پدرم علمی کلام باشنم، مادر مهربانم کتی محمدی و مسلم کتی 6 دختر، 6 داماد، 17 نفر نبیره، 7 نفر ابیره، 6 نفر نبیره کلین، 1 نفر نبیره داماد کتی سری اویله با کلانم گران شده گشتین. الهیم همه وقت
согу саломат бошанд сари муҳим ба фарзандои набираҳоя ҳама вақт рӯзои нағзаш ба хушу хурсандеш ба қатӣ бошанд илоҳи макак илоҳим умрашон дароз ризқошон фароғ бошаду ҳама вақт хушу хурсандиём ба қатӣ бошем. падари бузургворам ба тарбияи мон ҷудо роли муҳим бозидаанд. Асосан барои хондани мон эътибори калон додагӣ, чунки ин кас мо на танҳо мактаби миёнаи тамом кардам, балки ба университет дохил шуда, университету бо баҳои аъло хонда, оянда омояд мана мактабама масалан кор мекунам, мактаби 21 тарафдори фақат хондани моҳон, корҳои нағзи моҳон. Албатта невараҳошона ваяшбиям тарбияшбиям аҳамияти калон доранд. Албатта имрӯз дадема падари бузургворама бо ин ҷашнашон табрик ва муборакбод менамоям. Ба он кас бо умри бардавом илоҳим 100 сол умр бинану ҳузури фарзандонашона, ҳузури невараҳошона дида гардан. Уважаемый наш бобоҷон Мухаммадиев Санат Абдуллаевич, искренне поздравляю вас от имени всех внуков и ваших внучат, правнуков с вашим 80-летним юбилеем. Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, сил и энергии. Мы очень гордимся вами, и для нас, наших внуков, вы являетесь примером для подражания. Мы все, так же как и вы, хотим 80 лет заниматься своим любимым делом. В вашем случае это наука. Пусть каждый день значится неким прорывом вперед, весомым вкладом в развитие науки. Пусть ваши научные изыскания принесут пользу обществу, а вам моральное удовлетворение. Напоследок хочу сказать, чтобы вы долгие годы были рядом, помогали внукам, правнукам, мудрым советам и добрым делом. Еще раз поздравляю. Мой дедушка Мухаммадиев Санат Абдуллаевич отмечает свой юбилей 80-летия. Вот в этот прекрасный день я хочу его поздравить с его юбилеем, пожелать ему здоровья, во-первых, и удачи в его научной деятельности, и чтобы он никогда не заканчивал эту деятельность. Бободжон, поздравляю вас с 80-летием. Это очень большая дата. Желаю всем нам достичь вашего возраста, чтобы вы жили, у вас было отличное здоровье, чтобы у вас всегда было хорошее настроение. Спасибо вам большое за все то, что вы делаете не только для нас, но и также для ваших дочерей. Всего-всего самого наилучшего, самого хорошего. И чтобы, конечно, мы всегда ходили за вами по пятам. Здоровья вам, Бободжон, с днем рождения. Живите долго и счастливо. ин марди оқилу доно ки аз тамоми санҷишҳои ҳаёт бо муваффақият гузаштааст, сабақи хуби зиндагӣ омӯхтааст, таҷрибаи бойи ҳаётиро соҳиб гардидааст. дар навбати худ барои насли башар гуфтаниҳое дорад ки саропо сабақи зиндагист. ҳаёт албатта аҷоиб будааст. мана ҳа нагуфта 80 сол гузашт. лекин ин ба ҳар як шахс лозим, якумаш образование, дониш лозим, дуюмаш ҳамин ки ҳамин хел бояд шумо кора барои ҳаётатон гиред ки ҳама вақт ҳамин кор карди хурсанд шавед. он вақт ба 80-90 ҳам даромаданатон дар кор. росташа гӯям модарам ба ман бисёр сахт меистоданд ба тарбия. маро ягон вақт бекора кӯша намемонданд, кӯдаки вадан. ҳама вақт мепурсиданд, куҷо ки равам иҷозат медодану, лекин омда ва чӣ кор кардагон мо эъзо медодем. ягонта духтарама ҷанг накардем. ҳамааш озод зиндагӣ кардагӣ. фақат бояд падару модар худаш ба фарзандон мисол бошад, намуна бошад. ҳозир армонам нест, чунки чӣ ки хостам ман гирифтам.
فقط از دنیا گرفتم، از زندگی گرفتم. فقط من راهبری نقض نمیبینم و راهبری خودم حرکت نکردیم، لیکن تازه علم تا قلش برات میدم. من یک گفتنی که هیچ وقت از علم نترسیدون. شما اگر خوبتون علمه، همه مسئله ها رو حل کرده میتونید. میگویند که حیات مکتبی بزرگ است. آره، ما باشد چنین خلاصه میکنیم که حیات دانشمند بزرگ صنعت محمدیف برای هر یکی ما مکتبی بزرگ عبرت است. ما نیز از فرصت استفاده نموده موصوف را با این جشن مبارک صمیمانه تبریک و تهنیت میگوییم و برایشان برکات عمر میخواهیم تا صد و صدهای دیگر زنده باش. از برای خلق و کشور زنده باش. کوتاه است عمری درختی بی ثمر، چون درختی بار آور زنده باش. نگهبانم از همه علم و هنر کردی خبر دارم، خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم. ای پدر جانم از همه خشم و خطر باشی نگه دارم، از همه علم و هنر کردی خبر دارم، خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم.